The staff and police personnel of 6th Battalion Meghalaya Police and Meghalaya Police Academy Police Training School Umran started the blanket or warm clothing distribution for the current Christmas season from Umran Nyambernai village on the 6th of December 2021, where blankets were distributed to the early citizens of the village who are in need of warm clothing. The blanket or warm clothing distribution will be continuing in the days to come for the residents of children homes, old age homes and shelter homes in Ripoll district. During the program, the paramedical staff of 6th Battalion Meghalaya Police Umran also conducted an awareness and behavioral change campaign so as to encourage the general public to avail the COVID-19 vaccination as well as to continue with COVID-appropriate behavior. We are grateful to all the police personnel of Meghalaya Police, friends and well-wishers for donating generously to this noble cause. Lakador's aim, MPS Commandant 6th Battalion Meghalaya Police Umran Ripoll said. Kini staff ki jongi ki banjon ringkat ki bagi pelai por ki pelai jumut nak kebantaban pendek ya kini ke program ke balong ke bajok kendiat bacikin tin arkantian ha ke bayar day bat kini ke jani ke bamenta kajing yai nanti ke ba manga mana pi ngila yai lingba o ka snem ki balalam perang dai komandan ki jongi ha ke bayar day bat uni uknyang jingpang kumno kolong kumno kaman bat hadu kadika klipmat ke ka bangi day benle na ka benta ya ka bangin pelat ila dia bangin pelong ila dia kita ke basuma na ka benta ya ka jong ka kot ke khia hapadeng ke dika jing ya nanti ka bakum ke ni henrai hapadeng ke jing lamprang ke jong I komandan ke jongi wat hapadeng ke por yang hul walam John Hildas Imyong but Diola Jerwa Rang Basnong si minute kanya Prem Papa but Mildred Imyong itu Rang Basnong ha ngin Hanover hay Rang Basnong isapay mai yano pada ban ai to kublay sibon Rang Basnong kublay sibon pi baro dia kani kapor ngin kod ya ibarap sang ba in ai Kentien khadu bat in skoba ban duai na kebentak ik ban yaj pha haganika Christmas yapi yanga yangi baro bat baka ri baka jaj ban rio bat kanika snong kathau ka jongi bau belai undaun sumar bangin yok Christmas bat kas nem thmai ka basuk barap sak Komandan jongi ibalong way na kinong maithang ya kani ka program ha kani ka chadbi ka bamenta na ai kublay na ka benta ro I Rang Basnong ibalaya no sinyang ringkat ya ka bansya yangi ya ka ba ingin yo ya ka bagin ya pendep ya kani ka program lingba ka jing sam ya kini ki blanket na ai kublay ro na ka benta ki long kumi ki long kpa na ki khun samla jong kani ka dong bat kumju ro kini ki hep ki barit ki balaya don bentalang ha kanika khilmat ke bamenta ya ka jing pediang sobha ke jongpi na ka benta ke jongi ha kanika snong ke ba ie ke jongpi ya ka bangin la ya ka ban pendep ya kanika kam ke ba kraw na ka benta ke jongpi ding ai ku pleiru na ka benta kini ki nong ki staff ki jongi ki ban don ringkat ki ba pelai por ki ba pelik jumut na ka benta ban pendek ya kanika program ke balong ke bajok Kababenta kumbalaya syakmat ke ke balalam perang dai komandan ki jongi ha kabayadai bat uni uknyang jingpang kumno kolong kumno kaman bat hadu kadika klipmat ke ke bangi dai benle na kabenta ya ka bangin pelat ila dia bangin pelong ila dia kita ki basumar Christmas